amajwi yasaraye turarusha muri 2 twebwe turiye 2 7 ndashima Imana yadukijije inzara nico uno mukutano wateraniye ego gushima kuri ibintu byinshi ariko thanksgiving no gushima Imana yadukijije inzara narabasobanuriye abari bahari ikisobanura mwumvise ko nagarutse cyane ku nzara nico cyatumye umunsi uba 26 November no gushima ko Imana yadukijije inzara cyakabiri no gushima Imana ko yaduhaye tukororoka ntimuzi ko abanyesiraheli mu kiputo hageze igihe baje kororoka bakaniga abana ariko twe nta mwana wacu barandiga zapfa uko hageze tuzamura amaboko tuyibisha haleluya haleluya Mana ishimwe yakoze izo zose titwabirondora ngo tubimare ariko Imana imugirire neza uyu muvyeyi Imana imugirire neza nubwa mbere kuriye no mu materaniro kuva nashika Bujumbura namubonye numva ubwenge burashize tekereza ukuntu utahuye nawe yindi minsi ariko tugahura umunsi twaje gushima ko Imana yadukijije inzara haleluya yes muzamwumva ko yashatse ari hagikira bijyaza babwira yagwaye Imana imaze kumuhindurira uravuga ko bababwira hanyuma icyo gihe twari ndabibabwira neza hanyuma niba hariho umuntu ugifite inzara Imana yimukize muri uyu mugoroba abaye atari muri aya materaniro azobirebere kuri social media avuga ngo hari abantu Imana yakishije inzara naje uyu munsi yoyikiza cyo gihe mu ngambi twese murabizi twageze tujya Nyarufu ndetse yaje guhinduka nyuma tuyita ngo akagera cyo gihe haje ivuye ahantu ngo ni Kagera sinzira yaje za Tanzania iyo yari isa neza gusumba iyo Nyarufu twageze tujya uyu wacu akayanga cyo gihe niho yaragikira agatinya kujya ibintu bikomeye ngo bitamugirira nabi mu nda akayanga tudashoboye guca kawunga tayo twari dushoboye guca ariko ndashima Imana ko bunyine no kwege kudufuka tubiri twifumuzo cyangwa dutanga utwo shaka guhaha twose no twege Mani bihere gucuba nyambabazi uwo mugore mberetse iwe baramukaze bari baragiye hanze mbere iwe cyo gihe kera yari afite ubushobozi bwo guhaha tubiri cyangwa dutatu kagenda hamubwira ngo nyambaba maze gucumba abana maze kubagaburira ariko sifite icyo ngaburira umugabo ngire gute akandayira igikombe kagaburira umugabo Mande muhumugisha nagaza musaba ifu n'akazi rimwe kayimusaba na kabiri kayimusaba na gatatu iyi ngari gashira ukwezi kugashira ngo Mande muheze umugisha twavuze ngo nimba ari Imana tuyishimire nimba ari n'abantu batugiriye neza muri iki gikorano wibuka bakugiriye neza ubashimire Imana yatugiriye neza byesire turabizi ariko nimba hari n'umuntu wakugiriye neza uyu mugoroba umwibuka umushimire nimba uyu munsi uhaye ujya ugahaga wibuka abatumye ibyo urahaga ubashimire nimba uyu munsi wambaye ukabera wibuka bakwambitse ubashimire nimba uyu munsi ufite ukumeze wibuka babigizemo uruhare ubashimire ariko wabanje gushima Imana ihabwa icyubahiro bavuga ngo ikigira kabiri ni ugushima Imana ko yatworoye ko yatugize benshi iratugwiza icyo nacyo ngifitemo ubuhamya mu kwezi kwa mbere kwa 2020 abaganga barambwiye ngo nagiye muri menopause nari mfite 24 naragiye muri Rwakarede umuganga arampima arambwira ngo yohereje ngo igipimo kugaruka nyuma y'amahingabiri usuye kugitora arambwira ngo wagiye muri menopause ntibikunda ko wakongera gusaba hayi mugoroba mwiza nk'uyu Imana ihabwa icubahiro ndashima Imana kuba bashije kwitaba mu by'ukuri hari umuruho abantu baraye hano bararushe ariko mwasubiye muri igora muragaruka kugira ngo twumve icyo Imana yashatse twumva muri no mugoroba Imana ibaheze umugisha
Mwanya ni muto nkuko babivuze ariko nta gihuzu uba munini. Hari umunsi mwari mwumva duterana ngo bavuge ngo umwanya ngo ni munini ngo urarambuye. Tabyo. Ni ibice nyine bizorambuka tugeze mu ijuru. Reka nganira ririmbe ngushimwe n'iryo mwambaro w'Imana. Iyo ndirimbo muri no minsi imereye nabi sindi mu kumenya ikintu nshakaho. Imereye nabi cyane. None naririmbe. Oya kirandusha imbaraga nyine ikagira. Irashoboye. hari ivy'Imana yakoze imitima yacu itazibagirwa, hari ivy'Imana yakoze tutobasha kwibagirwa. Imana yabikoze habwa icubahiro. Giye bariko baririmba hano hari amashimwe yamzutsemo numva hari abantu bazo bavuga ngo ubwenge burashize mu kabapinga ariko buza bushira. Nta kintu uravuga kubera umunezero ngo nushike muhira nawe wicuza bati nari nabaye gute kujya ubwenge bwari bwashize. Hari aho buza bushira kabisa ariko hari ivy'Imana yakoze. Imana ihabwa icubahiro. Nababwiye yuko abatekereje iyi Thanksgiving bariko bashima ko Imana yabakijije inzara. Niko nababwiye. Natekereje ukuntu Imana yadukijije inzara. Tereza tese Patrick yoba siko hari igihe inzara yigeze kutujya yumva ko ari je
wowe mvugo tunabwira ngo mbabwire ukuntu inzara yaturiye, ariko mbona nta gitabo turandika wenda ngo yahuye naco muri biblioteke cyangwa ahandi hantu ngo agisoma bimenye, ntahari hahari. Ariko Imana yadukijije inzara, ihabwa icubahiro. Abantu bashitse mu nkambi 2007 abanyamusasa, muzamura amaboko. Sinzi wenda mwe ntayo yabakijije. Shimwe niwo mwambaro w'Imana. Yes. Ishimwe ryaje siryo dusoza ishimwe ryawe n'ubwibyaremwe byose bitagushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe mwami Imana, niryo mwambaro wawe uhoraho, niryo buturo bwawe. Haleluya. Majwi yasaraye turarusha. Muri 2 twebwe turiye 2:7. Ndashima Imana yadukijije inzara. Nico uno mukutano wateraniye. Ego gushima kuri mwe ibintu byinshi, ariko thanksgiving no gushima Imana yadukijije inzara. Narabasobanuriye abari bahari ici sobanura. Mwumvise ko nagarutse cyane ku nzara. Nico cyatumye umunsi uba. 26 November no gushima ko Imana yadukijije inzara. Cyakabiri no gushima Imana ko yaduhaye tukororoka. Timuzi ko abanyesiraheli mu Kiputo hageze igihe baje kororoka bakaniga abana, ariko twe nta mwana wacu barandiga zapfa uko hageze. Tuzamura amaboko tuyibisha. Hallelujah, hallelujah. Mana ishimwe yakoze izo zose titwabirondora ngo tubimare, ariko Imana yadukijije inzara, ihabwa icubahiro. Musasaro n'ikindi yadukijije imbaraga se. Muraseka kuko ntazo muzi mwebwe ntizabariye. Demirset Musasa bageze bubaka ibitanda ahano hari plafo, akaba ariho dushira igitanda kugira ngo duhunge imbaraga se. Nta bantu babijyamyeho bari hano kubaka igitanda nkaha hari plafo kugira ngo imbaraga zisimbirika gusingira hari nukuri zoba yavunditse cyangwa yarusha. Haza kureka wandagare asa kuramizi esaye itarondoreka. Kubaka igitanda ukagishiraho urwego ugatera ukasha kujyama hariya muri plafo wayihunga imbaraga se. Niko kitwa wayihunga imbaraga se. Ariko ubu nyine uri mu kujyama kuri Dodoma ya 6x6, ushaka uracurika, ushaka urashinga, ushaka uko ushaka ndi kujyama. Ushima Imana, hari ivy'Imana yakoze. Wowe uzusuzugura kumva ko nta cyabaye. Uyu mugoroba natekereje gukomeza bya bintu nasigajeho nijoro. Nababwiye imbogamizi 2 space ravyo tuzita ikihajya, inzitizi 2. Natekereje kubabwira izindi 2 zasigaye. Imwe mu zasigaye iravuga ngo nukumva ko ibyabaye bwari uburenganzira bwawe. Nukumva ko ivy'Imana yakoze ari uburenganzira bwawe. Nukumva ko uhawe ujyama ku imatera nziza ari ukubera ko washatse ifaranga. Nukumva ko impamvu wasohotse ibitaro ari ukubera ko wari ufite ifaranga zo kwivuza. Nukuri hari abari bazifite bapfuye. Mana ibihere kucora. Ibintu mukumva ko ari uburenganzira bwawe. Uzamura ishimwe ry'Imana. haza kureka wandagare asa kuramizi esaye itarondoreka.
uburenganzira bwawe kuba ukiriho uno munsi. Wumve ko bitari biri mu burenganzira bwawe. Ndanezerewe muri uno mugoroba. Wumve ko bitari uburenganzira bwawe, ahubwo hari imbaraga Imana yashoye nyinshi cyane kugira ngo ubumeze ukumeze. turuzi Museve tubona kuri kumbago jewe nkuzi neza uhaye ejo bundi, ariko nubwo uri kumbago hari icyo Imana yakoze, ishimwe riracyaha. Ureke kumva ko niba uyu munsi ubera wa wambaye neza, ureke kumva ko ari uburenganzira bwawe. Nimba uyu munsi wambaye ukabego, wumve ko hari ishimwe ry'Imana. Niba uyu munsi wajya ugahaga, wumve ko hari ishimwe ry'Imana. Jewe nukuri sinageze numva navuga ubuhamya, ariko uyu munsi bwanjemo kubera umuntu nabonye wakoze ikintu. Imana ihere gucyubahiro. Haleluya. Niba mubona hari ukuntu umuntu atayumva, ukumva ubwenge burashize, kumva umunezero w'Imana urakureza, nuko hari ibyo Imana yakoze utokwibagiza. Ndashobora kuba ari umugore w'umunyamurenge wasabiye umugabo umutsima. Niyo mpamvu nashima ko Imana yadukijije. Niyo mpamvu nashima ko Imana yadukijije. Haleluya. Nshuti mwocumva, ariko umuntu ucumva namubonye, niyo mpamvu amashinga yazamutse muri je. Umuntu nasanze umutsima ngo ahaye ahakura paka ugasima nk'umugabo ari muno, namubonye ari muno. taza kureka kuwandagare asa kurambisi nesaye bitaro koreka itaro koreka. Hari ibyo Imana yakoze imitima yacu itazibagirwa. Uyu munsi simbabwira rimwe Nehemiya yanditse, yavuze ngo ndababwira uburyo ukuboko kw'Imana kwangiriye neza. Simvuga Nehemiya, ndababwira uburyo ukunda ukuboko kw'Imana kwangiriye neza. Simbabwira uburyo ukuboko kw'Imana kwangiriye Nehemiya neza, ndababwira uburyo ukuboko kw'Imana jewe kwangiriye neza, kandi ndabirekonesa hari icyo Imana yakoze. Haleluya. Kuva nabaho n'ubwa mbere ngiye gutanga ubuhamya, ariko uyu munsi byanjemo kubera ko ari umunsi wa Thanksgiving. Shima Imana ko yadukijije inzara. Sishima Imana yakijije bariya bantu inzara babishimye. Ntabwo sibo mvuga, ndavuga Imana yakijije urugo kwa Koffi inzara. Nimba mubona dusa neza none, uhaye ureba ukabona dusa neza, hari igihe twasaze umutsima wo kujya. Yamba bahaguruka ndamuvuga uwawumpaye. Haleluya. Mani Yesu no mugore umugisha. Uyu muvyeyi Imana imugirire neza. Nubwa mbere kuriye no mu materaniro kuva nashika Bujumbura, namubonye numva ubwenge burashize. Tekereza ukuntu utahuye nawe yindi minsi, ariko tugahura umunsi twaje gushima ko Imana yadukijije inzara. Haleluya. Yes. Muzamwumva ko yashatse ari hagikira bijyaza babwira yagwaye. Imana imaze kumuhindurira ubura kuko zabibabwira. Hanyuma icyo gihe twari ndabibabwira neza. Hanyuma niba hariho umuntu ugifite inzara, Imana yimukize muri uyu mugoroba, abaye atari muri aya materaniro azobirebere kuri social media avuga ngo hariyo abantu Imana yakishije inzara, naje uyu munsi yoyikiza. Cyo gihe mu nkambi twese murabizi twageze tujya Nyarufu, ndetse yaje guhinduka nyuma tuyita ngo Akagera. Cyo gihe haje ivuye ahantu ngo ni Kagera, sinzi iraje za Tanzania, iyo yari isa neza gusumba iyo Nyarufu twageze tujya.
uyu wacu akayanga icyo gihe niho yaragikira agatinya kujya ibintu bikomeye ngo bitamugirira nabi mu nda akayanga. Tudashoboye guca akawunga, tudashoboye guca akawunga, ntayo twari dushoboye guca. Ariko ndashima Imana ko ubu nyine ni ukwege ku dufuko tubiri tw'ifumuzo cyangwa dutanu, utwo ushaka guhaha twose ni utwenge. Imana ibihere gucuba. Nyambabazi uwo mugore mberetse iwe baramukaze bari baragiye hanze mbere, iwe icyo gihe kera yari afite ubushobozi bwo guhaha tubiri cyangwa dutatu. Kagenda akamubwira ngo nyambaba maze gucumba abana maze kubagaburira ariko sifite icyo ngaburira umugabo, ngire gute? Akandahira igikombe cye kagaburira umugabo. Imana imuhe umugisha. Nageze musaba ifu n'akazi rimwe, kayimusaba na kabiri, kayimusaba na gatatu, iyi ngari igashira ukwezi kugashira ngo Imana imuheze umugisha. Twavuze ngo nimba ari Imana tuyishimire, nimba ari n'abantu batugiriye neza muri iki gikorano wibuka bakugiriye neza ubashimire. Imana yatugiriye neza byesire turabizi, ariko nimba hari n'umuntu wakugiriye neza uyu mugoroba umwibuka umushimire. Uyu mugoroba umwibuka umushimire. Nimba uyu munsi uhaye ibyo ugahaga wibuka abatumye ibyo ugahaga ubashimire. Nimba uyu munsi wambaye ukabera wibuka bakwambitse ubashimire. Nimba uyu munsi ufite uko umeze wibuka babigizemo uruhare ubashimire. Ariko wabanje gushima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bavuga ngo ikigira kabiri ni ugushima Imana ko yatworoye, ko yatugize benshi iratugwiza. Icyo nacyo ngifitemo ubuhamya. Mu kwezi kwa mbere kwa 2020 abaganga barambwiye ngo nagiye muri menopause, nari mfite 24. Naragiye muri Rwakarede umuganga arapima arambwira ngo yohereje ngo igipimo kuzogaruka nyuma y'amahingabiri usubiye kugitora. Arambwira ngo wagiye muri menopause ntibikunda ko wakongera gusaba. Ndamubwira ngo umugabo ubaye gute? Mfite 24 ngo naciye sigurira ukuntu noce. Arambwira ngo wa mugore wumva kubwira jewe kubwira ivyo ibipimo vyambwiye, ibipimo vyambwiye ngo waraciye, ibindi nongeraho nanga commentaire itaha. Yarabimbwiye hamashira amahingabiri ndasaba uzara umuhungu waje ko. Ndashima Imana yatworoye, ndashima Imana yaduhaye abana tukaba dukikiye. Nyuma y'uwo navyaye n'ubundi mfite umwana w'umwaka n'amezi 5. Niba hari ibikuraje ku ijoro, niba wumva hari ibintu bikuzangareje ubwoko wabwaturunye bwabuze aho buhagarara, umenye neza ko icyo cyakuraje ku ijoro hari abo Imana yagikijije, hari abo Imana yagikuyemo. Nawe uyu mugoroba ushima Imana irakigukura. Twavuze neza yuko ibyo Imana idushakaho nitubikora tuzosangamo ibyo natwe dukeneye. Tuvugana yuko Imana idukeneye ikintu kimwe ari ukuyishima, hanyuma ibindi byose bizirabishoboye izobidukorera. Uyu mugoroba w'uyu munsi ikintu twatisamo twavuze ngo we kumva ko ari uburenganzira bwawe kuzo ufite none. Sindasoma igitabo nabyibutse, tubanze dusoma. Kandi sinsoma ko ndumva byayangaye. Musome mu Gutegeka 6 no kwicuma, hanyuma mbone kuvuga ibikurikira. Imana yagize neza ndayishima. Imana yagize neza ndayishima. Imana ihabwe icyubahiro. Ningucaho ntakuramukije nzoba ntakubonye, ariko mu mutima wanje ntihabamo ikintu ntakibamo. Icyo utekereza ntakibamo. Ni ukuri zi neza aho Imana yankuye, zi neza icyo Imana yankoreye. Imana ihabwe icyubahiro. Musa tampaye ifu nagaza mubwira ngo uguhaye uhakura mpeza akabure kamwe. Twebwe twacumze Nyarufu turayige umpa akabure kamwe, mushirage twebwe turagiye twari dufite agahakura akamba akabure kamwe kajana. Imana yadukishije inzara. Soma Gutegeka kwa gatandatu no kwicuma cya 6 n'umurongo wa 10. Biravuze ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujana mu gihugu yarahiye basokuruza banyu Abrahamu na Isaka na Yakobo ko izaguha, ukagira imidugudu minini myiza utubatse n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje, n'amariba yafukuwemo amazi
mutafukuye, n'inzabibu n'imyelayo utateye ukarya ugahaga. Uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Amen. wirinde we kwibagirwa. Ni nayo teme. Wirinde we kwibagirwa icyo Imana yakoze. Wirinde we ariko umutima wibagirwa si mwiza. Nimba ufite ubwira Imana ngo Mana ugaye nka Dawidi, ubwira Imana ngo uyu mutima afite ndawugaye undemere uwundi mutima musha. Umpa umutima wo kwibuka icyo wakoze, umpa umutima wo kuzirikana icyo wakoze, we kumva ko ari uburenganzira bwawe, we kumva ko wari ubikwiye. Hari abantu ngira batekereje ko bari babikwiye, bumva ko gushima Imana bidakwiriye. Bibiliya ivuga ababembe 10 ngo bageze imbere ya Yesu, ngo amara gushika imbere ya Yesu, ngo arababwira ngo nimugende mwiyereka umutambyi. Ko kwiyereka umutambyi kwari ukuja gusuzuma ko bakize neza, cyangwa se ko ibibembe byakwiriye umubiri wose hatagize n'agato kasigaye, naho wageze uba wejejwe. Kuko Imana yanga amadowadowa, Imana yanga amadowadowa, Imana yanga ibintu bituzuye. Swate ibibembe byuzura umubiri wose cyangwa bikire. Nizo umutambyi yageze aje gusuzuma. Ngo bashitsayo ngo umutambyi abasuzume, ngo asanga bakize, ngo bamara ngo baragenda baja mu mihana yabo. Ngo ariko ngumwe ngo yibuka neza ko hari uwabakijije, ngo arahindukira, ngo aja gushimira Yesu. Ubundi intego ya Yesu ntabwo ari ukudukiza imibiri, ni ukudukiza imitima. Intego ya Yesu si ukudukiza umubiri, ni ukudukiza umutima. Ngo amugeze imbere abonye agarutse wenyine, aramubwira ngo genda kwizera ko kuragukijije. Bisigu uko gukira tikwari uko umubiri gusa, kwari nuko umutima. Umubembe umwe akira umubiri, akira n'umutima, kubera ko yabaye rekonesa. Uyu mugoroba wa none winginga Imana, uyibwira ngo Mana we fasha uyu mutima wanje ubashe kuba rekonesa, wibuka ibyo wakoze. Wakuba kaba babembe 9, Imana yagiriye neza, bumva ko ari uburenganzira bwabo, bumva ko byari bibakwiriye kuva mu bubembe, bataha badashimye. Kimwe cyangwa bibiri Imana yagukoreye, wumve ko bitari uburenganzira bwawe. Hari ibintu natekereje muri iyi minsi, ndavuga ngo ni ukuri hariho imfura 3 z'amashimwe umuntu agomba guhorana ubuzima bwe bwose. Ukumva ko wobishima, wabitekereje cyangwa ntubitekereze, bikakuzamo gusa ugashima. Bwana sifiwe. Hariho uburyo bukomeye twaremwemo, hariho uburyo bukomeye twaremwemo. Imana yaturemye mu buryo butangaje, woheraho ukazamurira Imana ishimwe. Kigira kabiri, shimwe ry'imfura natekereje muri je, hariho uburyo bukomeye twacunguwemo, woheraho ukavuga ngo Mana we nukuri ukwishimye. Uburyo wacunguwemo ni uburyo bukomeye, woheraho ukazamura ishimwe ry'Imana, ukavuga ngo Mana warakoze gutanga umwana wawe w'ikinege. Bibiliya ivuga ngo itarimanye umwana wayo w'ikinege umwe, apana 2, apana 3, utarimanye umwana wayo umwe w'ikinege. Hallelujah. Imana itarimanye umwana wayo umwe w'ikinege, yoburite yonanigwa gute kuguheza ivyo ukeneye, kuguheza ivyo biba bituma wumva ko uyu mwaka utoshima ngo wagenze nabi. Ivyo uhaye wumva ko utobonera Imana amashimwe muri uyu mwaka ngo wagenze nabi. Yabashe kuguha umwana wayo umwe w'ikinege, yo kwima gute utwo tu accessoire ufite. Yaguhaye umwana wayo umwe w'ikinege. Imana ibiherego icubahiro. Rya gatatu, no kwishima uburinzi bwayo butagira akagero, no gushima uburinzi bwayo bukomeye butagira akagero. Titwashima Imana ngo nuko twakoze accident, kuko Janete ari mu gushima. Turuzi kugira koze accident ukayikira, sico gikomeye Imana yakoze. Cyagihe utayikoze nico cyari gikomeye. Wa munsi wavuye gusengura ataha mu rugo amahoro utagize accident, nico cyari gikomeye. Cya gitondo wavyusa ugasanga ntugwaye, nico cyari gikomeye. Gusumba igitondo wavyutsemo wagwaye ukivuza ugakira ukaza gushima, cyo sico gikomeye. Hakomeye cya kindi wavyutsa ugasanga urakomeye.
ntiwagiye mu bitaro. N'uburinzi bw'Imana butagira akagero. Igitondo wabyutse ugasanga umeze neza n'abana, ugasanga mwese mu rugo muri ubuhoro, ntawagwaye, ntawapfuye, mwese mumeze neza. Icyo gitondo cyo gushima Imana, cyo kurambura amaboko tukavuga ngo Mana hari uburinzi bwawe bukomeye gusumba uko twoza gushima abana bagwaye bakize. Uburinzi bw'Imana butagira akagero, uburinzi bw'Imana bukomeye butagira akagero. Uzabukurindira abana bagiye ku ishuri, baciye mu mihanda mu makaburimbo, bakambuka ku wa mbere, bakambuka mu kwa mbere, bagahuruka mu kwezi kwa gatandatu, nta numwe wagonzwe mu ibarabara, atari wowe wabatwaye mu modoka yawe. Nico cyo gushima gusumba igitondo kimwe yavyusa aragongwa, akaba arico kiba kinini cyane gusumba yandi mezi yose yagiye agataha. Igitondo Imana yakurinzemo neza, nico cyo gushima. Niyo mpamvu ukwiriye gushima umwanya uwo ari wo wose. Apana kurinda ngo uzoshime ngo nuko Patrick yateguye igikorano, ngo uzoshime ngo nuko pastor yavuze ngo nimuhaguruke mushime. Hari ivyo gushima. Gushima ni vie quotidienne y'umukristo. Ugomba kubyuka ugashima umwanya wose. Kunda kubabwira ibintu umukristo agomba kugira akamenyero. Abakunda gukurikirana ivyo sinzi uko naringiye kubivuga, muza mubyumva ibyo nkunda kuvuga. Ibintu umukristo agomba kugira akamenyero no gushima Imana. Kwanza muzo nari naranditse muri yose cyo ntikibamwe, nintaha ndacandika ndacongeramo. Ibintu umukristo agomba kugira akamenyero ni ugushima Imana, bikaba akamenyero bikaba akamenyero, bikaba ubuzima bwawe bwa buri munsi gushima Imana, bikaba akamenyero kawe ka buri munsi. Ndababwira hari igihe umuntu nkunda guserereza David mubwira ukuntu papa wibagira amafyere, dukunda kubivuga nawe cyane, n'ejo twari ko tubivugana, mpamubwira ukuntu usagira amafyere. Turuzi ku pasteur hariho akantu uzusanga azakora atabiteganyije, iwe simuvugaho, reka mureke mvuga abandi nyine. Ugasanga ukunda nko kwikora ku ishati, ugasanga ukunda umwanya wose kuragira nk'uko nyine akagira akantu ukunda gukora utabitekereje. Timuza mubibona. Hariho pastor tugira ku ikanisa iwacu, timumubonye ukunda kugira nk'uko cyangwa guterera ikoti nk'uko, kugeza abikora atabitekereje, nyine byabaye akamenyero. Nawe rero ku mukristo ufata gushima k'akamenyero, uzaza ubikora utabitekereje, usange mu kanwa kawe huzuye amashimwe, usange kurashima Imana utabyiyumviriye, usange kurashima Imana utavuze ngo mfashe umwanya wo gushima. Gusa cyane ariko shima, gusa ngo ibi ngo byaje gute, ariko uzoza umera, gusa ngo ibi byaje gute, ariko uzoza umera, uzoza usanga uhaye ushima utabitekereje. Bibe muri bimwe usanzwe wowe ukora, uhaye ugira utuntu nyine uzi ukora utatekereje, n'amashimwe ariko amera muri wewe. Doheze Imana icyubahiro. Haleluya! Ese uko muranyumva? Wumva ko ibyo ufite atari uburenganzira bwawe, ahubwo Imana yabiguhaye kubera urukundo igukunda. Ariko udashobora gushimira umubyeyi yakugaburiye ukumva ko bwari uburenganzira bwawe umubyeyi kuguha umutsima, ariko hariho abagira ababyeyi batazabaha umutsima. Ukumva ko ni umubyeyi yakuguriye ihuzu, ukumva ko byari uburenganzira bwawe ko umubyeyi aguha ihuzu. Uzorebe hariho abandi bana batagira amahuzu kandi babafite, uzoza umubwira ngo urakoze. Naguha umutsima umubwire ngo urakoze, nakwigisha ukarangiza ishuri umubwire ngo urakoze. Kuko cyose umubyeyi agukorera ushime, kuko ntabwo ari uburenganzira bwawe. Yashaka kuba ari uburenganzira bwawe ariko ntibabwuzuze. Ariko abaye ashoboye kuzuza inshingano, uzoza umushimira, we kumva ko ibintu ari akamenyero. Cyo nkivuyeho. Kindi nongeraho, umukristo kiza kimubera imbogamizi cyangwa izitizi, ugasanga ntushobora gufata umwanya uhagije ngo ushime Imana. Nuko utizera ko hari icyo Imana yakoze, nuko utizera ko ibyo yakoze byabaye, ko zawumva nkaho mengo bigifite guhinduka, nkaho bizosubirayo, ngo se noshima ngo hanyuma ngo bigashira, ngo se ngo noshima Imana ngo hanyuma ngo tubikomeze kubaho. Imana yari biguhaye ntizobyisubiza.
Imana ikubwiye ngo nguhaye iki ntigira mushana cyo yaguhaye uzokigumana si nk'umuntu habe n'abantu siko tumeze ni ukuri sindakundana na bidagara ngo niba uca mugurira ikoti ryo kumushimira ngo hanyuma umunsi twakoroganye ngo mubwire ngo mpanda rya koti ryanje ndaguhaye ubukozi igitangaza n'Imana nuko yaguhaye genda ushime kindi nongeraho hazaba igihe utinya gutambutsa amashimwe y'Imana uhaye uvuga ngo nimbivuga ngo abantu baravuga ngo ko ndirata ngo urumva ngo nkabiriya ngo bivugiye iki habe n'ibintu avuze ari uhaye ubitekereza nkabiriya ngo bije gute ukuva ko toheza Imana ishimwe ngo abantu baranyumva nabi wowe gusa umunsi tuzokumva nabi ni umunsi uzovuga ngo abanzi banje ngo ngumvise ko nari ngiye kuvuga ukazana amashimwe y'imisari ukazuzana amacumu abantu bagataha baviriranye reka ibyo tubwira gusa iby'Imana yakoze n'umara utaha mureka amashimwe y'imisare ngo niba hari uwakugiriye nabi ngo uze wandike ngo naje nshaka gushima nugera imbere ku gatutu uze kurasana iwawe ugira imbunde mureka amazimwe ushime neza ureka amazimwe tuzokumva neza kandi tuzozamurirwa natwe kwizera ariko impamvu baza bataha bakidoga nuko uzuzana amazimwe gushima si amazimwe gushima mu bitandukanye n'amazimwe niba waragwaye ugakira nukuri ntibari bakuroze waragwaye nyine none se kugwara ntibibaho uko barakuroze waragwaye tandukanye amashimwe n'amazimwe nimba wumva ko ushaka gushima Imana uyishimire apanda kuzana amazimwe mu bantu wumve ko none se iyo biriya bintu zose byamubayeho si Imana yabimuteje nimba waragwaye ugakira Imana yarabishatse nimba warakenye Imana yarabishatse niba hari ibyawe byagiye nabi Imana yarabishatse tandukanya amazimwe n'amashimwe tandukanye iki amazimwe n'amashimwe tibibana nimba Imana yaragushubije uza kudushimanga mugani w'abaswahili ni wowe yabihaye kubera iki wumva ko gutanga ishimwe ry'Imana wumva ko bizokubera byoba ikibazo ngo nimbivuga ngo abantu barangaye ubundi iyo tuvuga ishimwe ry'Imana zobivuga ejo zobabwira inyungu dukura mu gushima Imana iyo rero utahaye uvuga iz'Imana yakoze hariho n'ibindi ubura zobabwira inyungu dukura mu gushima Imana zo zari inzitizi zo gushima ureke kumva ko wabika amashimwe Bibiliya iravuga ngo Imana ishimwe ko nkibutse ngo niwanga kumpamiriza imbere y'abantu benshi kuko ngo naje nzagira nije waryanditse iryo bababwiye kuri igitabo nanditse nutinya guhamya Imana mu bahamya benshi ngo naje nzagira isoni zo kuguhamiriza imbere ya data muri mu gutinya guhamiriza Imana mu bahamya benshi ngo ndashimira mu mutima kwitabikoreye mu mutima kwitabikore uzobivuge nihakomereka batanu hazashigwamo imbaraga 10 gusa upfa kuba ngo tutashizemo ivyo bindi twari ko tuvuga Imana itaragize isoni zo kugikora nawe tukagira isoni zo kwishimira kugira ngo nayo itazoreka kuguhamiriza imbere ya se kunda ukavuga kano kantu birije uvuga ngo azababwira ngo sinigeze kubamenya kubera ko Imana yakubwira ngo sinigeze kukumenya kandi warabaye mu ikanisa warayikoreye imyaka myinshi warayiririmbiye imyaka baze nkukumva bazaza simba Imana ikazomubwira ngo sinigeze kukumenya biteye agahinda kunda uburyo mbabaza azaririmba ngakunda no kunta azasimba amaguru ye kunda n'amaguru ya mbabazi iyo atarutse za nama numva sinzi ukuntu mbaye niba ari Imana yagukoreye muvandi uguhamiriza imbere y'abahamya benshi utiyumviriye ko boseka utiyumviriye ngo aho ngo karatubwira ngo yaguze imodoka ngo ni yacu yarayibonye reka shime ngo karatubwira ngo yaguze nimba yarayiguze yarayibonye reka shime nukuri hariho abantu benshi batagishima kubera ico kibazo hari abantu benshi batagitanga ishimwe ry'Imana ngo baravuga ngo baravuga gute
ngo nayishimiye ngo turi twembi ni ukuri wakoze ariko n'ubundi bihamye kugira ngo cya kindi yagukoreye niba hari uwundi ukikirimo asubizwe mu imbaraga amenye ko hariho Imana igikora amenye ko hariho Imana igitabara abayo bazobimenya ko tutabivuze bazomenya gute ko Imana igikora tutabivuze bazomenya gute ko Imana ikigira amaboko tutakivuga imirimo y'amaboko yayo umugore wasinze ibintu byaje mu mbabarire bazomenya gute ko Imana ikigira amaboko tutakivuga imirimo y'amaboko yayo ngo boja kuvuga bazomenya gute ahubwo abisi bazotwishima hejuru bavuga ngo ya Mana yabo ntigikora bavuga ngo ya Mana yabo ntacikigeraho kubera ko titukibivuga ariko muri uyu mugoroba wige kuvugira ishimwe ry'Imana imbere y'abahamya benshi we kumva ko ibyo Imana yakoze yose kubyisubiza nk'uko twavuze ngo hari igihe utekereza ko bigisubirayo bitaki ngo nushima ngo kubera ko nabyaye ngo umwana yoja gupfa utoshima Imana yakeneye kumwica ntiyomwica twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka ngo bariko bigisha abasora amasezerano ya Mose ngo barababwira ngo nukuri ngo nimwamara kugera mu gihugu Imana yabahaye twavuye iwacu duhunze turazino tushikirino mu mazu tutubatse dushikirino ko uzuvoma mu wawe uri mu cyumba ugatega amazi wasoka mu rupangu ugatega amazi kwibomba tubatse uri munsi muribuka mu nkambi tukicana mu ikara turiteretse mu gasahani karimo amavuta tukatsa hari abandi babaye kuri uwo muco witara ry'ikara riri mu mavuta ariko buri kuri yampuri arababwira ngo nimwamara gushika muri bene ubwo buzima nimwamara kujya mu gahaga nimwamara kuba muri ayo mazu nimwamara kubona muri Imana yakoze ngo muramenye mwakuzibagirwa Imana yakoze niwamara gukora mu rukuta itara rikaka tukibagirwe cyagiye wageze ucana ikara mu mavuta niwamara kwinjira muri dushe mu cumbi wawe ugatega amazi ntukibagirwe igihe wageze uja gutonda saa 9 y'ijoro kwibomba wamara ugataha saa 6 nta mazi uronse abahabaye baravyibuka niwamara kubona ivyo byose tukibagirwa Imana yagukoreye ivyo byose ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze Evangeliste Solange tumukomera amashyi menshi